Atongoi asomi kisioni cha Mwingi matongoew'e ni muandiki wa Campel Munyambu measya kila ayumbe meekie iyoo ta kuvitithya mutalatala wa kumung'uthula utongoini munini wa musumbi Rigathi Gachagua tamandatana ungama na mawoni ma Enenthi indi mawoni mo Campel asya nthu sya Akenya ni musumbi William Ruto ula wa Prime Minister Raila Odinga na Mbunge ya kati vala wakula maseneta matangie Akenya aithingilila kana na sindu ila sina uitota chief kunenganwe kwa kiwanza Kya Ndeke kwi kambuni ya Adani ngalama ya yulu ya mikalile kati wa sindu ingi lina musangie na mauvo. Campel Munyambu ni muandiki wa asomi makaunti ya Kitui vala watungia muvea MPs alama na aleni na muswada wa kumwinukia munini wa President Rigathi Gachagua onakwithia mutalatala wa kumung'uthula utongoini na vitokithiso kwiyo vala wakule maseneta mavikie kumutangia Gachagua kwa kila kuweta tamaila kovo senzeo tula mote utongoi wa bunge ya kati. Leadership ya National Assembly tisafe kwa ndea balave leader wo speaker you take sides wrongly in the wrong direction actually kama kile ni marende with ya twise kana Mbunge ina mundu la edit oju actually around 95% MPs ala mepo meka kwenda kwa na tikwenda kwa mwenezi kana makweka kwenda kwa ala angi alamo matomete actually nasi kana metumia akili si atwangi akili sio niwaweta kana Mathina manzi ita matongoew'e ni musumbi William Ruto ula wa Prime Minister Raila Odinga ndu mwana Mbunge ya kati ulatu na Kenya na ni munene muno ni kwithia Atongoi alatu na mo achale kuma bala pe ula president kuka bala fe former leader of the opposition Raila Odinga kila mana komani na makwatiania ni woma mathukie kyumethia wasi na nintu isinesa kana Raila ensini wa impeachment ya Gachagua actually 100% unatukula na MP make makunena no thatu na kutania kuibishwa kwa Gachagua kila part actually by benefit onemwe kwa mwenezi kwa impeachment ya Gachagua kavindane kanzi yekumbilito ni maumo kivothukanyo John Kitonga nake niwaweta kana ayumbe maile kuthakia mutalatala ungi wa kumwinukia musumbi William Ruto aweta kana iseso ya kumung'uthula Gachagua kivilani kia deputy president taitambia itena maana kwa OU nundu Gachagua masakuwe mepea na Ruto kwa kila tutonyo kulia ta Enenthi nimetie motion nyingi na mamomi Ruto nundu masakuwe mepea OU banzi yetu ya Kenya ina mathina mengi vala mana Nene airport yetu ithoetu ni president na NHIF ni transfer we ya toa kwa SHA bivala tukuona bena thina wa Nene sisia NHIF na SHA kwa utuona meka lenzi manena nizie sindu sinundu Enenthi ni machanganyike wondo makweka senators ni maelite nundu bismillah moko ni mo ni maelite ni kwa kwanza na makoko wa mwenezi na makoyoko yabo nundu actually wendi wa mwenezi tula kwa ni current parliament the 13th parliament assume totally against wa mwenezi na after that Gachagua imbishwa ni Mbunge no toiwe katika Senate na nitukulia Senate itungie Gachagua guyani nundu Gachagua ndaongamitewe kama ongamite mepea na moko atiania mathukumene kuripoti ya vlingo wa mauvo kuma Mwingi kaunti ya Kitui ni lina musangie.